السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزيز ام برنامه قدنده تيسا بهورانه مدوه برنامه خوده جي انشالله شبيوا بيستو سيامين جي بحثا دويمين نقطة سيامين بخوينن. انسان جعال فعل و عمل ده وجهلا خدمتا مادي ده حيوانك ضعيف بقوته و مخلوق اقربان بقدرته چنبرا تصرف و مالکیتاوی جوی آلی ده او قاستانگه کو دما دست قدرش که دبه بگهیجه حتی وان حیوانات اهلی دزگینا خواه خستن دستوی جی عجز و ضعفاوی عجز و ضعف و تنبلیاوی وصان حصه کی گرتنه کو وقتا قیاس وان به هوال و امثال وانی کووی را بکرن دناو وان ده فرقک عظیم خویادکه مینا بزن و گای اهلی و مینا بزن و گای کووی فقط او انسان جهلا انفعال و قبول و وجعال سوال و دعای و دوی خانه دنیای ده روی کی عزیزه و مسافر کریم کوسانه دریه تمام خزینه رحمت خواه حتی پاشین جرا وکریه و مصنوعات و خدمتکارین خوی عجایب حتی داویه جرا آماده کریه و جبو کیف و ذوقاوی مسافری و جبو تماشه و استفادهوی روی چنبرک وصان مزن جرا مهیا و آماده کریه کو جنیوه چاپا و چنبره یعنی جی مرکزی حتی هاویدوری وی چاویته حتی که داره بفاصلینه و خیالاته حتی که داره هره بگیجه حتی وی داره دریجه نخواه اگر انسان خو بسپیره انانیت خواه و حیاتا داره دنه بکه غایا خیال خواه و دناف درد اداره ده جبو هنک لذت موقت بشغله و چاخه دی دایره کی گلک تنگ ده بفاتسه هره وان جهاز و آلت و لطیفین وی جر هاتنه بخش کرن تمام وان اجه گلی و گازنا بکن یعنی خدای تعالی وینا کش بنا حیاتک ابدی شاندیه و دنیای اگر کو اوناکه بری خوب ده و دنیای و غایه و مقصده و تف بکه اف دنیا هنگه او لطیفه و او جهازات کو خدای تعالی دانه تفجه گلی و گازنا بکن ده حشره ده ببن دعوادار وی لسر شادی بکن اگر خو مسافر زانبه انسان خو مسافر زانبه و ده دایره اذن از ذات کریم می قوبیه مسافر وی ده دایره وی ذات کریم قوبیه مسافر وی عمر خو درباس بکه ده دایره اذناوی ده و دمه ده دایره کی فرح ده جبو حیات ابدی اخاباتک خوش بکه یعنی خدای تعالی چتی کو اذن دایه چتی کو امر کریه انسان دوی دایره ده جیانا خو بمشینه هنگه چوب حیاتا خو عمر خو درباس بکه دایره قفره حیاتک ابدی بوی کو حیاتک ابدی ده الوی دایره فرده قربه بشغله و بخبته بهنا خبر ده استراحت بکه داویه دبه هر علای لینه yani heyeku hara alay elini او jeku je bilentir jektene hem wan cihaz u alete nüye jera bimemnuni jera şadeyibkin او cihazat u aletin latifin ku Khudai Taala daye اوجی بباشی جرا شادیب کن سر شادیبن چوا او انسان کوان جهازات و لطیفه خو نل ریا خوده ده بشغلینه مگو اوجه گلیب کن گازنا بکن لدنیا ویالی اجه بنا دعوادار این انسان او انسان کوجیانا خوجید ریا خوده ده بمشینه دایره ازناوی ده بمشینه انشالله او جهازات و آلت کو خدای تعالی دایوی او ناکیجی اجرا شادیه کا دلال شادیه باشی بکن بله وان جهازن عجیب انسان راحتنه داین تمام وان جبو و حیات دنیویه به قیمت نینن تماشاوان عزیز ملهنک برنامه کویدن دجیگو یعنی وقتی مرف انسان درینه مرف فهم دکه کو انسان بتنی نجبونا و دنیای هاتیه خلق کرن چما لورا او جهازات کو خدای تعالی دانه انسان او قابلیت و استعداد کو دانه انسان او جمره دنه نشاندان کو انسان جبوی حیاتک ابدی هاتیه و دنیای احار حیاتک ابدی
نخواه او قابلیت و او استاد بتنه نجبونا به دنیای خدای تعالی دای انسان بلکه جبو حیاتک باقی معنیدار هاتنه داین جبو حیاتک باقی معنیدار هاتنه داین چونکه انسان دما بدی بر حیوانا ام دبینم که انسان به اعتبار جهاز و آلتین خواه گلک زنگینه یعنی لگوری حیوانا انسان به اعتبار وان جهازات و آلت خواه گلک زنگینه صد جارش حیوانا برجورتره لیج آلی لذت حیات دنیوی و وشهلا جیان حیوانی و صد جاران برجورتره اره استعدادی قابلیتی جهازات اینا که صد جاریش حیوانا صافترن لیبل انسان آلی لذت دنیوی و صد جاری حیوان برجورتره چما تماشاوان عزیز حیوان مثلا میک بازک كتوه شرجه که جی پیشیا شرجه مرف شرجه که پیشیا مرف مثلا قربان که جی بساعته که دیسا کاروی کایا خوب خو کار گنمی خوب خو خوانا خوب خو جرا نابعلم نابجه ساعت قدن ام شرجه کن قرقام جه کن وصا نابجه پیش خور نافیره چما چون خدای تعالی عقل نداره یعنی و دقیقه چل بره به لذت جوی تشتی دستینه لذت تکا خوشو باش یعنی او لذت بتشتکی خرانابه لیبل انسان بلاکو خدای تعالی عقل داره خدای تعالی عقل خستی سریوینا که پیشی او اندیشه و هجا وقت نهاتنه اندیشوی هنه و هناك ألمي وقت پاشین هنه هناك ألم کو او وقت درباس بونه هجی تینه بیراخوه ألم دستینه آنجی اندیشه دگیره دبی والله مثلا ساعت قادن 10 روزه دن 20 روزه دن کای چوا چه یعنی و ساعت حاضر جی لذتا ویناکه خراد به یعنی عالیه لذتا دنیوی و ناگیج حیوانا حیوان به خصوص کارن لذتا خو بگرن بستینن لو را هر لذتا کود بینه تیده شوپا علمک دمینه علم زمان پاشین و ترس زمان پیشین و ایش و علم زوال هر لذتکی و زوقاوی زیرو زبردکه یعنی تماشاوان عزیز هر لذتکی دجی خلاصبون هی او خلاصبون جی انسان را دبوقع عذاب چما وقتی لذتک خلاص دبه علم چید به حتی حضرت یوسف جیه کی دد بیجه یعنی فکره خلاص بونا لذت جی علم ده انسان یعنی کو مرف دناوا لذت که دناوا چتگی خوش تبه لبری مرف شخوره بفکره کو او لذت خلاص ببه او جی علم ده انسان و ده هر لذت ویده ریچک علم دهیله فقط حیوان وصا نینه لذتك بعلم دگره ذوقك بكدر دخد استيقوه نه علم زمان بره ويدشينن نه ترس زمان ورن ويد ترسينن بقلب راحت حياة در باز دكه راضي خالق خوره شكر دكه نخواه او انسان ده احسن شكل و شمال ده هاتيه خلق کرن اگر فکر خواه لسر حياة دار دنه قصر و حبس بکه بسرمیان آخواه صد جاران جه حیوانا دیگل برجورتره صد جاران جوان برجورتر که دجی کی دنه ده موه حقیقت بتمثیلک بیان کربو مناسبت چه بو امی دیسا و تمثیل دوباره بکن و هاکی مروه کی 10 زیرا دا خدمتکار کی خواه و جیرا گو هره جه فلان قماش معین قاتک جل شخوره چه 1000 زیر جی دا اویدن لی ده پسوله کی ده هنک تشت نویساند و خست جیباوی شانده بازاره کی یعنی مروه کی زنگین تماشاوان عزیز خدمتکاره کی خواه 10 زیراده ده ویدشینه دبی هارش فلان قماشی شخوره دستک قماش بکره و خدمتکاره کی دنجی او زنگین او مروه زنگین خدمتکاره کی دنجی 1000 زیراده ده و ده پسوله کی ده کاغذه کی ده هنک تشت دنفسینه و ایناکه چینه بازاره خدمتکار اول جو قماش هری باش قاتک جل چکر خدمتکار دویان نزانی کر لخدمتکار اول میزه کر خدمتکار اول 10 زیرا دابیه اوی دن خدمتکار دوان جی اوی زنگین 1000 زیری دابیه او جی لخدمتکار اول میزد که حساب پسولا جیبا خواه نکر و 1000 زیر گرتا دکانداره کی و قاتک جل جی طلب کر دکانداری به انصاف جی
جناف قماشên xwe herî xirab û rizandî qatek cil daye. Dema ew meriv hate huzûra mezinê xwe cezakî baş daye û ezabek mezin kişand. Yani ki li vê çîrokê birêne ji Hazretî Ustad jî êqasekî dinbêje yanî tê fehm kirin ku ew hezar zêr ne ji bûna perçek qumaş e. Çimkî ew xizmetkarê ewil kûçûş xwe bi 10 zêra perçek qumaş xwe re cil çêkir. Lêbelê hezar zêr ewî hakimê te ewî mezinê te hezar zêrî dabû te û hinek tişî ser pusûlayekî ser kaxizekî nivisan xiste cêba te nexwe ew hezar zêr ji bo hinek tiştê dine. Belê ew merivê navê eql û şuûrê pê re hebe zane ku ew hezar zêrê ku hatiye dayîn ji xizmetkarê di duyan re ji bo qatek cil nîne. Belkî ji bo ticaretek muhîm e. Wiha renge de insan de yani çima vê temsîlê goş bûn vê de insan de wan cihêzên manewî yani ew cihazatên manewî û Xwedaya Teala daye wan latîfeyên însanî her yek ji wan li gora heywana 100 cara zêdetir çembera wî fireye. Yani ew qabiliyet û îstîdadê ew latîfeyê ku Xwedaya Teala daye însan li goriya heywan 100 carî daîra wanê ka fireye. Mesela çavê însan ew hemû mertebên xweşikiyê dikare ferq bike. Yani Xwedaya Teala çavekî wisa daye însan kare tamamê mertebê delaliyê xweşikiyê ferq bike bivîne. û quwa zewqa zimanê wî ew tamamê çeşîtê lezzetên xwarinan dikare ji hev veqetîne û ew aqlê însan ew dikare di hemû kûr û hûrê heqîqetên de hara xwarê û ew qelbê însan ew müştaqê her çeşît kemalata ye. Keza cihêz û aletên din qedr û qîmetê wan li ku ye û wan aletên heywanan ew gelek hêsanê ew gelek basîtê adî ancak mertebekî du mertebe inkişaf kiriye li kûma. Yani insan çavê wî, qelbê wî, aqlê wî, zewqa zimanê wî nake li kurê û ya ku heywan ancak mertebak di mertebe ku ew latîfe wî nake ew qabiliyetê wî nake inkişaf kirine ew li kurê. Lê ferqekî heye ku hinek heywanên mexsûs hene hinek cihazê wanî xas di hinek emelê xusûsî de zêde inkişafê xusûsî ye. Zêde inkişaf kiriye. Yani çawa mesela hinek tayr hene çavê wanê ka ji însan dûrtir jî dibîne. Lêbelê bi tenê li wê qabiliyetê de Xwedaya Teala ji bûna ku karibe ew mexlûq ew tayr heyata xwe jiyana xwe bimeşîne xusûsî yani di wî emelê wî de wê qabiliyeta wî nake jiya însan baştir û qençtir daye yani. Fakat ew inkişaf xusûsî ye. Zengîniya însan ji aliyê cihazan de sirrê wî ev e ku yani çima însan wisa ji aliyê van cihazatan ve aliyê van qabiliyetan ve hewqa zengîn e. İnsan bi sebeb xwediyê aql û fikre quwa hîs û xasa wî zêde inkişaf û înbîsat kiriye. û bi sedem îhtiyacên wî safin çeşît çeşît gelek hîsiyat jê re peyda bîye. û enwaê xesasiyetan jê re çêbîye. û ji ber fitrata wî ya camî û berfireh berê wî ketiye gelek meqasidan. û biye sebebê gelek daxwazî û metaliban. û ji ber wezîfeyên wî yê fitrî gelek zêde ne alet û cihazê wî jî zêde fireh bûne. û ji ber fitreta wî ji tamamê çeşîtên îbadeta re müsait çêbîye yani fitreta însan xulqkirina însan müsait e ji tamamê çeşîtê îbadeta re. Toxumê hemû kemalatan tê de derç kirine. De hatiye derçkirin. Nexwe însan bi hesab cihazê xwe ew qas maldar be û sermiyanê wî ew qas zêde be. Helbet vana tevekî ji bo tehsîla vê heyata dunyewiya muwaqqeta bêqîmet nîne. Belkî însanek wiha wezîfa wî ya eslî ew e ku wan wezîfeyên berê wan li meqsedê bêpaşînin bibîne. Ecz û fiqr û qusûrên xwe di sûretê îbadet te îlan bike. Yani îbadetê ecza xwe, fiqra xwe, qusûrê xwe îlan bike ji Xwedaya Teala re. û bi nezerekî kullî tesbîhatê mewcudatan müşahede bike, şadedî bike.
و ده هندور نیمتان ده دستکی ربانی ببینه شکر بکه یعنی ببینه که او نیمت کو جراتین آل خدای تعالی وتین و شکر خوب که و ده هندور مصنوعاتان ده معجزات قدرت ربانی تماشا بکه و به نظر عبرت تفکر بکه ای عاشق و عابد حیات دار دنه و ای انسان احسن شکل و شمال غافله حقیقتا و حیات دار دنه سعید بره دعاکا کی خیالی ده دید زعفل تحصیل کر حتی وی گوران سعید نو نخواه و واقع تمثیلی گهداری که وها کی من دی از ریویمه ده چم ریکی کور و دور یعنی تی مشاندن او ذات سید منه شه زیری جبو من آماده کربو پی در پی یک جوی پری ددامن من جی خرشت کر حتی از گیشتم خانک بکیف و بشاهی دوی خانه ده یک شبکی 10 زیرن من 10 زیر من دا بقمار مماره او حاکم ویناکه پادشاه ویناکه شه زیری دای هرو هنک زیر دده جبوی کش خورا خرج که لدچه خانه که شبکی ده 10 زیرا ده بقمار مماره دریا لعب و لیست که ده جبو ناب و دنگ دنیای من صرف کرد بو صبح جوی پری دست من ده تشتکی نما نه از دکارم تجارت اکی بکم و نه از دکارم مالک بکرم جبو جی کو از دچمه آنجاق جوی پری دست من ده علم و گناه مانه و جوی کیف و لیست که درد و کلو کدرمان از دوی حال حزین دبوم جنیش که و مندی لوه داره مروه کی پیدا بو جمرا گوت تسرمیان اخواه پیک و زایی کر هم جی دبوی مستحق شماقه کی ته مفلیس و دستوالا هری جیه کو تدچیه لی اگر عقل تهبه هی داره توبه وکریه پیشتی ویا جوی 15 زیر وره دسته ته جبراو هاده او 15 زیر کوی هجا وره دسته ته نیوه وی جبو احتیاطا تدبیر محافظت که خرچ نکه یعنی جبو جیه ته هر یه شخوره هنک لازماتیان بستینه من هرد نفسا من به قایل نابه یعنی قایل نابه کو نیوه وان 15 زیرا بشخوره هلینه گو جسسیان یکیوی نفسا من دوی دجی وکاوی نکر داویه گو بلا جی چاره یک به من میزکر نفسا من وی عادت به مبتلا بیه نکاره ترک بکه او مرف به هرس جمن خیدی روی خواه زفران و رابو چو جنیش که به او حال گوهری من رهرت از ده ترینه که دمه ده هندر تونل کی وصان عجله ده چکو تو دبیقه ده که خواره از کتم تلاشه لبل چاره نینه لورا جی کی کو مرف به دبره و تونه خریبه کو ده هر دو آلیه و ترینه ده گلک گلو چیچک گش و فیکی شیرین و خوش خویا دبن دناوا ترینه ده حضرت استاد دچه یعنی دو واقعی ده بینه او ترینجی وقا کو بخار ود که و دبه عجیبه لدربه ترینه جی لدبینه جامع ترینه ده دبینه کو عجیبه چیچک و گلو چیچک گشی لوی داره هنه خویا دبن من جی وقع عجمیه بیعقل لوان نهرت و دست خود ریش کر من کر کو از وان چیچکان جی بکم وان فیکیان بگرم خواه لیوان چیچک و فیکیان بسترینن وقتا دست من بوان دبه تیده دچن خون دکن بچوندنا ترینه دست من جوان دقته پرچه وصله دبن گلک بوها لسر من دبه مال جنیش کاوه ده ترینه ده خدمتکاره که جمعه را گو 5 قروشا بده از جوان چیچک و فیکیان قاسی دقالی بدم ته دوسا 5 قروشانده هم دسته ته پرچه دبه هم تو 100 قروشی زرار دکی هم جی جزا هه تو به اذن و مساعده نکاری جکی پیشتی ویا جی درد و کل قا کنگ تونل بقده نیش کاوه مستری قدرخست لپیشی میزکر من دیکو لهندا دریه تونل گل قل خویاد بن قل جوان ترینا جوه ترینا درش مرف تینا آویتن با آل وان قل کاوه من ده مقابل خوده قل که کی دید دو حب آلیه ویده دو حب کفره مزلا چکاندی بو من مراخ کر و خوش بالا خدای من دیکو لسر وی کفره مزلا ناو سعید
بحرف مازن هاتبون نویساندن. من جه تأسف و حیرت آخوه گو هیواخ هامندی او مروه لبر دریه وی خانه لمن شیرت آدکر دنگوی هاتمن گو ماهشتا هات سریته من گو بله هات لی طاقت نما و چاره نینه گو توبه بکه و توکل آخوه بده سر من گو منکر و از شیار بوم سعید بره چو سعید اکنو هات دوساوی نخواه و واقع خیالی خدا خیر که یک دودوه و از تعبیر کم ایمایی ته تعبیر کی اما او ریا دور او یا سفر کیه جی عالم ارواحان دست بید که جی رحمه مادره جی جوانیه جی پیریتیه جی قبره جی برزخه جی حشره جی پرا صراط ته دچه با آل ابد الآباده و او 6 سال عمره کو وقتا من في واقعی دید من عمري خواه 45 سال تخمین دکر سنه ده که من تونه لیبل جوی 15 سال کومایه نیوی جبو از آخرت آخوره خش بکم طلبه کی خالص قرآنی من ارشاد کرد او خانجی جبو من استانبوله او ترینجی زمانه هر سالکی واگون کیه او تونل جی حیاتا دنیایه وان چیچک و فیکین بدرک جی وان لذت و کیفن غیر مشروعن وان لیستکن حرامن کو و علما جی تصور خلاص بونا وان چید به قلب خوند که وقتا جید قطع پرچد که حتی جزا جی پیددک شاندن او خدمتکار ترین جی اوید گو 5 قروش بدمن قاسی دقازی ازی بدمته تعبير ويجي أفكو بسعي وجهد حلال يعني بخبات وشغل حلال دي دايرة مشروده يعني مرم نكوه ناوا گناها ناوا حرامية كيف وزوق وركرن جي كيفيرا كافيته يعني إنسان كو نكوه ناوا حرامية تماشوان عزيز كو دناوا حلالية دناوا دايرة حلالية دي شو كيف وزوق كو بسطينه جي رابسن تيراوينا كي دكن حوجي كتنا حرامية نينه او مايه تو دکاری تعبیر بکی تماشاوان عزیز اب برنامه ملوه در قدیا انشالله او جه کومانه جی مرف هر کس لگوری خواه کارش واره تعبیر بکه حتی برنامه قدن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده امانتی خوده بن